Wala ka jingbam hun kan dan hap deng ginong dia madan kan dailat pan kan ria na kan dailat sya muda parking lot. Ndre ka arpsau trik naitung arajar arpusan ginong dia madan ke belayo le kedukan hagene kejaka kelawan ban priang ya lagi mar ki mata kini obendi. Keladon ni ginong dia madan ke belas sedang mensyogno hamuda parking lot ndre dan ki weipat ki bamyo iki certificate of vending ke bela penong ke jingi ki mencongklan mongor hagene kejaka ban penpau ke jing persya. Habikran Menteri Sarkar Jela ulong unong aiktian ke Sarkar MDA uba poleng do. Ulong bagi beliau ki bamyo ek certificate of vending kena myo jaka hamuda. Namar bakla dei lupa ki beliau ki bam dan hok menyo kat kum kajing lek sorjamen ke Shillong Municipal Board. Habikran ni gelat patai kubor uba poleng do ulong bakalong ke beskop tenat lor kajing job jong kajing persyak ban pen keluat ke kendailat. Kebre ke jaka kayi ke bahek haganong ba Shillong. Uli tu ba ha kajing jurep ya borok kinong dia madan akan dailat kidan syajar saus pa angot nginong dia madan bat na kini kidan saus pa nyongot ki bedai benyo ke jaka balamang ke sorkar bat kini ki saus pa nyo kidan lais pa khat wei pat ke balawan banshim ya ki certificate of vending jongki ha kaba ketrat penroi sor kladat banshna ya lais pa 100% teli kidukan na kebenta kinong dia madan ha ke jaka bat kini ars pa prapu argot kladat ban ai syakinong dia madan bat kini ladap da kebasyuk halai nusib. Uba poleng do ulong bak sorkar keladap ru ban bena banai ke jingsiu sekarang di madan ke belong 10,000 marwei. Bat hajar man ubenai hadu san benang. Uba poleng do ula kerencai ba kini ki saus pa nyongut ki bayo ya ki certificate of vending. Kini ke biang kat kum ki kedon balabuk ki bekentup bagi dia ban pensisya bagi sa Megalaya lai senam sywa ke jingle ikan sorjamin. Dia bandan ha kam kayi ha kajuk kejakan ru benai sywa ban sedang ya kini ke jing sorjamin. Ban kini ke besong madan tang saus pa nyo bela pendap ya kini ki kendon. Nga so tenat berpau ini kepor ba ke jingjob jong ke jing persang ke jongi pan kelut ya ke than kendailat ke bedi ke jaka kai ke ba hetam bat ke ba bud kam du jong ke nika nong ba shlong ke jongi ke ba hakini ki asnem duna ke jing persang jong ke sarkar rengkat ke tenat urban affairs Shillong Municipal Board but District Administration di legot kene ke kam kelong ke ba ngilayo ban don ke survey ya borok kini ki nong di madan ki barong siajar saus pa ngut ya ki ba la ketuk ke survey bat ba ke department jong ke urban affairs kelebu hakmat do ya ketong ban ban relocate dan ban wengi ki na ki jaga ke bagi dan bersikata syaga jaga betemai ke balong hapo jong kaneka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2025 di hapo jong kaneka jing persang ke jongi naki neki street vendor ki badan siajar saus pa angut lalap ba saus pa nyongut kidai ki balong eligible lane ki ba ki kendon ki bat ki pendap ki kendon jong an ban la ba kinyo ya kenika sernot bagi orang ke certificate of vending di nagini ki saus pa nyo ki ba ngilap bagi biang nadong syadong lai spa hatway kila wan ban shim niki COV ini niki sernot certificate of vending dekat urban affairs department rengkat bat ke office jong DC East Coast Hills ngila pendap ban ai jaka kemai yakini kinong dia badan ha ka benda ka ba halor ka bade ka floor ka baningkong jong ka muda parking lot di ban ai ban plela plelenti ya ka jing ya ka relocation ya kini ki nong di madan nationalize pa andre ko santeli ki stall but na kini hadu menta as pa prapu arngot la depan ai ban mang
But kini aspak rengut kira syong benta ketika first floor daga pangi ya ke jaka ya ke stol ke jongki pada la alot kat kum kanika jing ka khalai nusip ke ba la ai ki bakin ship number but kat ke number ke bakin yo ni ai ki bakin syong hakata ke stall number de ni so kemenru ba ke don ke roadside hawkers association ke ba lai trai ringkat pat kala airu ya ka jing kershan ya ka jing pershan ke jong ka sarkar jela te nalor jong kani ka jing ai ki stol ki batmai ila airu ila kumbang la dapat bena ba ngin ai ya kani ka jing siu ka ba season siu ya kini ki nong di badan ka ulong shpo hajar marway but ka jing siu allowance manu benai nak bentasan benai ke manlong arjat gas benai ya kani kejuk ke jing pen ke jing wengi ke jing kapnya jongki ni ke jaka di madan ngin beteng ru hakwi gwi pat ki benta jong ka sor ba ban pentikna ba barok kini ki bala long ki ba la shong hok ki bala da register bat ki beri banyo ban relocate ngila ban pendep hakini ki vending zone ki ba sarkar kala pendep bat kala da notify kini tiga ho bikin qualify te ndon jakan ta joki namar ki ba qualify ki dai kitu ki ba menengkong ki dai shwa ban pensisha ba kila don la shong lasa hamegalia lais nem hashwa jong ka survey de kebut kini ki ba klam yo yaki COV ki dai ki ba la field shwa hakata kaliang kabar baki dai bende ki bala don lupa hakakam khai madan hakat ju ketika jaka lakum no nriu benai shwa jong ke basdang jong ke survey tinggal ai kita atli kendon kiba pendap kita kendon kita gini saus panyo kiba klem pendap kita kendon ke new klem kenyu kat ni ke jing ud kendon baik ndrei kaba don kam hi kalong bangi la ya tek kat kum ka kendon jong ketika an ke bangla patay pibne kaba kat kum ka scheme Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2023